يقرب إليها من قول وعمل. أيها الإخوة الكرام المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe mi salmini on kala ka wonɗon. haray mi weltike kañum kadi jikke noddede e nduɗo noddandu. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en golle meɗen en jaɓeteɗe ɗe tata no laaɓi hakkunde meɗen e bajjo seniɗo on. haray toɓɓere nde yewten ɗo nde juutata fota ko fii ɓural golle moƴƴe. daroɗen e aya mo Allah subhanahu wa ta'ala daali fi muɗum ka deftere makko nokku ɗo daali inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. nokku ɗo goo daali inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar. haray ɗe ayeje e wawɗe wa majji buy no ka alqur'an wonɗe yewtude sifo fi alhaaliji ɓe yimɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe heɓi aqida laaɓuɗo, ɓe heɓi finde sellunde, ɓe fiɓi ko Allah subhanahu wa ta'ala landi kon yo julɗo fof fiɓu. ɓe gomɗinimo kanko Allah, ɓe gomɗini malaikaɓe makko ɓen e defte makko jippiɗe ɗen e nulaɓe makko ɓen. ɓe gomɗini dendaningal ko wirni kon ko waɗata ko ñalande sakkitorde. ɓaawo ɗum ɗon feƴƴude ɓe sellini ɗum ka finde maɓɓe, ɓe golli kadi golle moƴƴe. Allah towɗo on o daali ko ɓen ɗon ɗen marana aljannaji towɗi ɗin wiyeteɗon jannatul firdaus. yo Allah on okku en mo. nokkeli buyi e ayaji alqur'ana ɗen o holli ko gomɗinɓe golli golle moƴƴe ko ɓen heɓata aljannaji ɗi. kala ka o sifi fi gomɗinal o wattay ɗon golle moƴƴe. haray noon golle moƴƴe ɗen Allah subhanahu wa ta'ala no yaajini lefu majji on fota imo yaajini ka golle moƴƴe ɗen iwrata kade heɓorta fiyo newano julɓe ɓen yoɓe heɓo aljanna makko on. ko ɗum waɗi si o yaajini lefu ka golle moƴƴe ɗen heɓorta ɗon. haray no jeeya e ko ɓuri himmude e golleji ɗin, gollal wi'etengal ngal adda'awatu ila Allah, noddugol e laawol diina Allah. ɗum ko golle moƴƴuɗe jeeya ɗum e golle himmuɗe. ko hen ɗum waɗi oɗo da'awa no wondi e nafa ɓuri golleji moƴƴi ɗin buy, yani noddangol Allah subhanahu wa ta'ala ka diina makko, nodda e tawhidi, nodda e sellingol tawhidi nin ɓaawo heɓugol ndi, yilto kadi rondo ande ko diina kan, hewtina ɗum ɗon yimɓe ɓen ko ɗum wonno mecce annabaɓe ɓen. golleji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko mecce ko annabaɓe ɓen waɗi kon. ko ɗum woni mecce annabaɓe ɓen, ko ɗum woni mecce nulaɓe ɓen, rewɓe ɓen kadi e laawol maɓɓe fof ko ɗon rewi ila ka sahabaɓe nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, heeɓi e tabi'ina en, heeɓi e jokkitiɓe e ɓen ɗon fof e karamukoɓe l'islam wonɓe ɓanginde l'islam. ko ɗum wonno golle maɓɓe ɗen. ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala no daali wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. mana mum Allah daali ala ɓurɗo moƴƴude konngol foti e on nodduɗo e laawol diina Allah. mana mum o noddi jiyaɓe Allah ɓen e jokkugol diina Allah kan, o noddi jiyaɓe Allah ɓen e Allah subhanahu wa ta'ala. jiyaɓe ɓen o noddi ɓe e Allah, wotinɗingol mo rewamo. o watti ɗon kadi wa amila salihan, o golli kadi golle moƴƴe. hina yo noddu tun o ronka gollude golle moƴƴe, ko yo noddu hara kanko tigi taw ko fewuɗo, o nodda e peewal hara ko fewuɗo.
o nodda e tawhidi hara ko wotinɗinɗo o nodda e golle moƴƴe ɗen hara ko gollowo ɗe hara ko wowlata kon emo wadde hara o jeyaka e yamirayɓe ko moƴƴi hara ɓe watta kon ko moƴƴi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o sergitu ka aya o daali da'a ila Allah bimana o noddi jiyaɓe Allah ɓen ka Allah wa amila salihan kan kadi o golli ko moƴƴi kanko on o woni fewuɗo o noddi yimɓe ɓen e peewal hara ko o waɗata kon ko wowlata kon ko ɗum kañum kadi o waɗata hara o aali wa yimɓe go'o ɓe tawata no wowlude ko moƴƴi kono huwata ko moƴƴi no noddude yimɓe ɓen e gollugol ko moƴƴi hara ɓe huwata kon ko moƴƴi ɓe haɗa ko boni ɓe waɗa kon ko boni yo Allah moolu en e jeyaɓe e ɓen ɗon haray ɗum waɗi imam hafiz ibnu kasir rahimahullah o maaki ka deftere makko ka tafsiru qur'ana ko firata o aya ɗo o maaki wa hadihi amma fi kulli man da'a ila khairin wa huwa muhtad o maaki kanko ibnu kathir wo ɗum ɗo no huuɓiti e kala nodduɗo e ko waɗugol ko moƴƴi kono hara kankadi ko feewuɗo yani ko handitorɗo e konko moƴƴi ko noddi yimɓe ɓen kon en mo haray wonɗo wadde da'awa e laawol diina Allah ngol himo waywa wonɗo dandude wonɓe yoolaade o accaali hay e gooto maapiiɗo maapere tiiɗunde ande sattunde o ronki wallude mo no o daɗira ɓeeɗo wonɓe noddude e laawol diina Allah ko wonɓe yonnanaade yimɓe ɓen fii yo ɓe yi'u laawol ngol ka ɓe rewa ɓe daɗa ɓeeɗo ko wonɓe yaltinde yimɓe ɓen e niwre yaltina ɓe e majjere findina welsiniiɓe findina welsindiiɓe andina majjuɓe ɓe holla yimɓe ɓen laawol ɓe pottina ɓe e majjere nden ɓe yaltina ɓe ka niwre keeferu ɓe artira ɓe e annora liman sifaaji noddoɓen e laawol diina Allah iɗi ɗuuɗi haa no ɓe haani wa'ude noon sifaaji ɗin karamo ko ɓen no ɓangini ɗi fota ko waɗi ko kamɓe woni noddude yimɓe ɓen e laawol diina Allah fewna haray ɓe mari sifaaji moƴƴi ɗi ɓe hatojini e siftorde kamɓe tigi karamo koɓe ɓen no ɓangini ɗi fota hiɓe yaajini ɗi fota winduɓe ɓen fii da'awa wano cheikh mouhammadul ghazali rahimahullah o karamokojo misrijo mawɗo mo windi deftere yeɗɗunde fii da'awa ma Allah cheikh umarul khatibu kadi no windi mursidu du'at cheikh abdoul karimu zeydan ɓe fof no yewti fii sifaji noddowo e laawol diina Allah kala hato jinɗo e taalibaɓe noddayɓe ɓen fii andugol ɗin sifaji yo rutto e ɗen defte fii yo sifitorɗi kankadi ɓayen andi ko golle annabaɓe ni ko golle moƴƴe haray kala noddowo e laawol diina Allah no haani ruttade e defte winduɓe ɓen fii sifaji noddowo no haani wawde o rewa e muɗum o ɓeyda andude ko honno o sifitorta ɗin ɗon haray o darsuɗo wona pilasi ka ɗin ɗon feññine ko joopagol tun amma jikkuji nodday ɓen e laawol diina Allah ɗin kadi no ɗuuɗi ko woti rutto e defte noddirɗe ɗen yani defte wonɗe yewtude ɗen ko honno noddowo wa'ata haray noon e nder ɗum ɗon hiɓe holli wonde noddowo tana muɗum e diina Allah kan no haani ka o fuɗɗorta taw moƴƴingol hoore makko hara ko hen ɗum woni maande golle makko ɗen e maande konngol makko ngol ko wi'ugol ibda bi nafsika hara ko ɗum woni si'aru makko si'aru ko wiyete maande ko jogoto kon ko ibda bi nafsika fuɗɗor hoore maɗa taw moƴƴina hoore maɗa si moƴƴina yimɓe ɓen fii hen ɗum immiɗo no wurtude yimɓe ɓen wurtana ɓe andina ɓe holla ɓe faddoɓe ko boni kon on ɗon ɗen haray ka o woni ɗon fewndo alhaali no o woniri ɗon noon
yo ƴewto hoore makko fota fota fii o taw heɓu yolnde nden yolnde tawa ko yolnde ka seytaane naatira o bonna golle makko ɗen o bonna noddaandu makko ndu fii hen ɗum yimɓe ɓen no sutii noddoowo e laawol diina Allah hiɓe ndaarirdemo tere maɓɓe ɗen fuu wonaa gite ɗen tun nde ɓe woni ndaarirdemo ko tere maɓɓe ɗen fuu ɓe ndaarirtamo kala wonɗo noddude e laawol diina Allah wonɗo noddude e peewal wonɗo noddude e nunɗal wonɗo noddude yimɓe ɓen yo ɓe heɓu tawhiidi laaɓuɗo haray himo ndaarireede tere ɗen fof wonaa gite ɗen tun yimɓe ɓen ndaarirtamo jooni noon ɓe ndaariraymo tosokun e mawnukun haray faljere makko ko nde fanɗi o ko nde fanɗi no konte fergitande njande faljere makko kanko no konte fergitande njande bal si o fergitike no konte yanal kanko on si o fergitike kontete yanal paljum makko no konte ko mawni ko ɗum waɗi si noddoo e laawol diina Allah o accii hoore makko o ñawndaali ayibaaji makko ɗin o wona ñentinteeɗo bonɗo sabu angal ñawndugol ayibaaji makko ɗin e ñawndugol ñabbeeli makko ɗin o waɗataa batte ka daawa makko watta batte o watta batte e tana makko si goɗɗo no fiimude no innude ta on fiima himo zinude mo innude ta zina himo yarde beere mo innude ta yare o juulata himo innude o juule ɗum watta batte haray ko ɗum waɗi yo ñawndu ayibaaji makko ɗin fii yo wonu ñentinal moƴƴal sina ɗum ayibaaji makko ɗin waɗaymo ñentinal bongal o heɓata batte yimɓe ɓen hiɓe tagira ɗaɓɓitugol wirtaareji goɗɗo yimɓe ɓen hiɓe tagira ɗaɓɓitugol wirtaareji ɗin ɗaɓɓitugol wirtaare noon no harmi ɗaɓɓitugol wirtaare no harmi kono yimɓe ɓen ko ɗum ɗon tagira ko ko ɗaɓɓitugol tun wirtaareji ɗin jooni noon fulɓe ɓen no inni ko wona koseede ko wona ɗaɓɓiteede kon wota jaɓu kosude si tawi woni yimɓe ɓen no ɗaɓɓitude wirtaare hara haysi ɓe yi aali nde ɓe joopoto nde ɓe fena ko hen ɗum wiiɗa noon si ɓe yii nden wirtaare anndi haray ɗum ɗon ɗen hulɓinike fota fota jooni noon yimɓe wonɓe noddande Allah ɓen ka laawol makko ɓe fof maɓɓe haray hiɓe eteede hiɓe etaneede tuumeeji ɗuuɗuɗi haray yimɓe ɓen zamanu wo zamanu haray hiɓe wattani yiile e wonɓe noddande ɓen Allah subhanahu wa ta'ala haray ɓe mari ayɓe cenɗe ɗen fof seytaneeji ɗin heeferɓe ɓen julɓe añamɓe ɓen ɓeeɗo fof haray no jooɗi no ettude ɓe ɓe ƴetta tuumeeji moolanaaɗi ɓe fawa e hoore maɓɓe ɓe saakita boneeji ɗin ɓe sendita e hoore maɓɓe ko ɗum waɗi yo noddoo e laawol diina Allah wonu reeniiɗo karamokoɓe ɓen no yewtayno fii reenagol ha ko ɓe yewtayno ko fii zuhdu fi duniya e wara on ko reenagol ngol fii hen ɗum si ooti reenike Allah subhanahu wa ta'ala dandaymo ko ɗum wanno si annabaaɓe ɓen e moƴƴuɓe ardiiɓe ɓen ɓe ƴettayno pellital moolanangal e fiyakuuji maɓɓe ɗin fof ko ɓe addotono tawa aynude ko ne'ugol ɓurɓe ɓattaade ɓe ɓen ko ɓen ɗon ɓe attotono ne'ude ɓurɓe ɓattaade ɓe ɓen ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɓeeɗo annabaaɓe wa amur ahlaka bisalati wastabir alayha fii hen ɗum ekkitugol ɓe kamɓe wonɓe noddande Allah ɓen yo ɓe eltortawo moƴƴingol hoore maɓɓe moƴƴina kañum kadi ɓeygure maɓɓe nden wa anzir asiratakal aqrabin Allah jippini e nulaaɗo makko on yo moƴƴin ɓurɓe ɓattaade mo ɓen o jertina ɓe si tawi noon ɓe moƴƴini wonkiiji maɓɓe ɗin ɓe moƴƴini ɓeygure maɓɓe nden haray hannde kadi ɓe heɓindaare hettaare moolanaande fii moƴƴingol yimɓe luttuɓe ɓen si woni oti fuɗɗori hoore mum o arani ɓeygure makko nden haray newanike mo hannde kadi weeyo hentanike mo no o fewtira luttuɓe ɓen noon o inna waɗe ma acce heɓa no o ñawdira ɓe haray ko ɗum waɗi
si ɓe waɗayno wonkiji maɓɓe ɗin kamɓe moƴƴuɓe ardiɓe ɓen fiino ɓe pottora kala konnguɗi wonduɗi e ayyiɓe ɓe seno e dendaningal tuumeji ɗin hari nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ngurdam makko ɗan ka ɓeygure makko hari himo ɓurni yimɓe ɓen e hoore ɓeygure makko nden ka dokke e ko nandi e muɗum e cenɗe ɗen fof fi hen ɗum hollugol ko honno nodda e laawol diina Allah wa'ata ɓay noon ko ɗen golle ɗon ɓuri moƴƴude haray ko waɗo ɗen golle ɗon no haani ka tawata himo armi armu moolanaɗo no jeeya e ko hikki ɗon e golle moƴƴe ko wiyete at-ta'lim ɗum ɗon ɗi ɗum no jogodiri noddugol ngol e andingol ngol ɗum ɗon no jogodiri hunde gasata e ɓaawo ɗuma haray andingol yimɓe ɓen moƴƴere holla ɓe ko dagi holla ɓe ko harmi elta ɓe ɗum ɗon ko jeeya ɗum e ko ɓuri himmude e golleji moƴƴi ɗin ari e hadis Mu'azu bnu Anas radiyallahu anhu on ɗon kadi ko sahabajo o na Mu'azu bnu Jabal ko Mu'azu bnu Anas o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki man allama ilman falahu ajru man amila bihi la yunqasu min ajri l amili sey nulaaɗo Allah maaki hellaka andingol hadiseji buy no ari ka sahih al Bukhari yewtude fi andingol e ɓure muɗum no ari ka sahih Muslim yewtude fi ɓure gandal e ɓure andingol e defte luttuɗe ɗen fof no sifi fi mum karmakoɓe buy no telɗinani walla fiyeji fi gandal e no andinirte e ko nandi e muɗum o hadise ɗo ɗen mo Mu'azu bnu Anas filli o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki mo andini andal o janni goɗɗo haray himo mari baraji yeru ko on ɗon golli kon e ko o golliri kon fof e hoore baraji makko kanko golluɗon ɗuytatake hay hunde imam Muhammad Nasirul Albani rahimahullah himo maaki o hadise ɗo ko hadisun hasan ko hadise moƴƴo Ibnu Majah noon no yaltini mo ka sunanu makko ari e hadise goo kadi fillaɗo immorde Usman ibn Affan radiyallahu anhu o tuttini e nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama o maaki kanko Usmana nulaaɗo on maaki khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yimɓe ɓen fof ko ɓuri on moƴƴude ko andinɗo alqur'ana ha o gaysi o waawi kanko alqur'ana on o andini o yilti kañum kadi o andini nde goɗɗo goo haray hawtitugol hakkunde janngugol ngol e jannugol ngol ɗum ko hunde himmunde ko tawata ko timminayi ɗum jom muɗum timmina tana makko kañum kadi ɗum ɗon no mooɓiti e ko ɓuri teddude e ko ɓuri mawnude e golleji ɗin ari e hadise Abi Umama o wi nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki inna allaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ardin hatta namlatu fi hujuriha la yusalluna ala muallimi nnasi l khayr nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki wo Allah wo malaikaɓe makko ɓen wo yimɓe kammuli ɗin jeeɗiɗi non e leyɗele ɗin jeeɗɗi non hay korndolli ɗin ka gayɗe majji e ñuuƴi ɗin ɓeeɗo ɗiɗo fof e liƴƴi ɗin ka maayo ɗiɗo fof no juulude no du'anade wonɗo jannude yimɓe ɓen moƴƴere nodda e mayre on hadise ɗon imam Tirmisi no yaltinimo Cheikh Muhammad Nasiruddin al Albani rahimahullah o sellinimo ɗum ɗo ko teddungal molanangal immorde ka Allah haray sifa ɗe hadiseje no woodi dammuɗe yaajuɗe ɗe tawatano yewta e moƴƴere ko woni kon e jannugol haray noddugol ka laawol diina Allah no mari njoga molanaɗo njoga on noon ko janngugol njoga ɓurɗo himmude on ko janngugol si oti jangi o gollira kañum kadi noddowo on simo noddude ko yo janngu o yilto kañum kadi o janna yilto kañum kadi noon o nodda yimɓe ɓen e nde ɗo moƴƴere hara o heeɓi njoga ɗum no ka sifaji nodda e ɓen e laawol diina Allah ko holluɗen ɗo ko moƴƴereji ɗi hanuɗen e kippude no heɓiren seeɗa seeɗa no jeeya e moƴƴereji ɗin kadi aljihadu fi sabilillah amilu salihat no jeeya e ko ɓuri e moƴƴude e moƴƴereji ɗin kañum kadi waɗugol jihadi fi ɓantugol laawol diina Allah jihadi fi ɓantugol laawol diina Allah no mari
lefuuji yaajuɗi kañum kadi karmo ko ɓen no windi fii mum wona yo goɗɗo nano ɗum sikka awa ko yahugol tun ka gere hakkunde julɓe e heeferɓe fiino diina ɓantora wona ɗum tun woni jihaadi ɗum ɗon ko jihaadi ɓurndi mawnude kono no woodi jihaadiji kañum kadi buyi waɗeteeɗi ɗi tawata no konte jihaadi ka baraji yani baraji muɗum ɗin haray no konte jihaadi ko ɗum woni waɗugol kala ko waawi wadde fewndo ɗon fiino diina Allah kam ɓantora kala ko oti waawi wadde fewndo ɗon fiino diina Allah kam ɓantora siko haɓirgol jawdi ndi fewndi fewndo ɗon oti waɗa ɗum siko haɓirgol wonkikin oti waɗa ɗum siko haɓirgol juuɗe ɗen oti waɗa ɗum si kala ko oti wawata haɓirde digi fiino diina Allah kam ɓantora ka heɓa doole haray ɗum ɗon no tawa e moƴƴereji ko yawata kon e nder jihaadi karmo ko ɓen no ɓangini coɓɓuli buy ko tawata no konte jihaadi hella ka baraji hara wona yahugol tun ka lefu gere hakkunde julɓe e heeferɓe façon ji buy no woodi no waɗirte nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam landano o landa yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri moƴƴude o maaki kanko nulaaɗo Allah ko mu'minun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malih ko julɗo gomɗinɗo Allah mo tawata no waɗirde jihaadi fii ɓantugol laawol diina Allah ngol wonki makko kin kañum e jawdi makko ndi ɓe wi hikkiɗon hombo o maaki mu'minun fi shi'bin min as-si'ab yattaqillah wa yada'u nnasa min sharrihi neɗɗanke julɗo kañum kadi mo tawata no e burtol e burti julɓe ɓen no e bolol goo e boli julɓe ɓen himo uddi yolnde nokku goo e jolɗe ɗen himo huli Allah e hoore konko o huli Allah himo geri ha yimɓe ɓen no daɗi bone makko on ɗum ɗon kañum kadi koko jeeya e ko ɓuri e moƴƴude e moƴƴereji ɗin haray no jeeya e moƴƴereji ɗin kañum kadi ko tawata ko ka konti jihaadi kontete bina'ul masajid ɗum ko haɓirgol jawdi muɗum ndin kañum kadi haɓira majjere haɓira welsindare fi ɓantugol laawol diina Allah maha juulirɗe ari e hadiseji selluɗe nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baytan fil janna kala neɗɗo marɗo mahuɗo juulirde fi Allah hara ko fi Allah kadi o ɗaɓɓiri mahugol juulirde nden wona nawlugol wona ñembugol wona ko nandi e muɗum ko waɗir fi moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala ko fi Allah o waɗiri wona innugol ko ittere mone o waɗiri na yo waɗiri ittere mone ko yo waɗir fi Allah hay si tawi woni ɗen o foolotiray e ko moƴƴi kon wano Allah noddiri noon wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun kono yo taw hara annuye makko on ko fi ka Allah rewe aray Allah mahanaymo suudu ka aljanna si tawi noon goɗɗo mahanama suudu ka aljanna haray holli ko naatay ɗo e suudu ndun noon ka aljanna aray ko naato aljanna no jeeya e moƴƴereji ɗi tawata ɗin no haani ka toppite e muɗum fota fota ko wiyete kon attanasuh laaɓodirgol reedu waajodirgol si julɗo waɗi faljere o waaje o rerɗine e ko moƴƴi o rentine e ko boni o laaɓane reedu ari e hadise mo tawata ko hadise tamimu daari radiyallahu anhu o sahabajo ɗo o ɗuuɗiraka hadise sabuna ko jeeyaɗo e sakkitiɓe silmude kadi o wi nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam maaki addinu nasiha diina kan ko laaɓal ɓe inni ko honno laaɓirte ko hombo laaɓante nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o maaki lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati lmuslimina wa ammatihim ko laaɓante ko Allah e deftere makko nden e nulaaɓe makko ɓen e yeesoɓe ɓen ka diina fof e yimɓe ninani tum ɓen ɓe tata ko julɓe kono ɓe kontatake yeeso ɓe ala fewjude yani fewjoɓe ɓen e fewjeteɓe e hoore mum ɓen fof ka julɓe ko yooti laaɓan ɓeɗo fof mo bee e lefu muɗum on mi mana mo bee e embere muɗum on yeru ko gaste laaɓanede kon haray karama ko ɓen no sarhi o hadise sarhi mo laɓɓini fota fota yaajinimo ko ortino laaɓiranta diina Allah kan eno laaɓiranta deftere Allah nden eno laaɓiranta nulaaɓe Allah ɓen eno laaɓiranta jama julɓe ɓen fof ko hen ɗum o gollata fi yo wonu o laaɓani ɓeeɗo ɗum ɗon kadi ruttete e defte ɗen kono ko himmi kon nder ton fof ko ekkitagol golle ɗen
ko anon kañum kadi al islahu bayna nnas e ñoggay woni fi moƴƴingol hakkunde yimɓe ɓen ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e golle ɓurɗe moƴƴude naadayɗe aljanna golle jeeyaɗe e golle ɓurɗe hittuɗe ari e hadise mo abi darda radiallahu anhu filli o maaki nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam maaki ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami wassalati wassadaka qalu bala ya rasulallah qala islahu zati lbayn nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama o maaki mbela joyomi yeeto on o rerɗinay ɓe woni e koni yomi yeeto on ko ɓuri moƴƴude e darja korka naafiila na korka farilla kan dey ko korka naafiila e julde naafiila e sadaka naafiila ɓe wi hi yo nulaaɗo allah sallah sallam yeeto men o maaki ko moƴƴingol hakkunde yimɓe ɓe tawata seeriigu ali hakkunde maɓɓe hawre yani hakkunde maɓɓe moƴƴingol hakkunde ɓe jindugol fii ɗum ɗon yango yoɓa transport yaha seppa yaha tampa wagtu muɗum on nafgo e ɗum ɗon no ɓuri darja korka naafiila kañum e julde naafiila no ɓuri ɗum ɗon fof baraji ko ɗum waɗi ko golle himmuɗe golle hittuɗe haray ɗum ɗon kañum kadi no yaajina fota fota allah subhanahu wa ta'ala no noddi e muɗum ka deftere makko no rerɗini e muɗum fota fota ɓay mo andi kanko taguɗo yimɓe ɓen gacce waɗa e hakkunde maɓɓe weñje waɗa e hakkunde maɓɓe ko sabu ɗum ɗon kanko allah o sar'iniri ka deftere makko fi moƴƴingol hakkunde yimɓe ɓen kala moƴƴinɗo hakkunde yimɓe allah moƴƴina e golle makko ɗen o moƴƴina hakkunde makko kankadi e jiyaɗo makko moƴƴinɗon hakkunde yimɓe ɓen ko ɗum ari e hadise abdoullahi ibni amre on ɗon kadi ko hewtinaɗo e nulaaɗo allah sallah alayhi wa sallama nulaaɗo no maaki afdalu sadaka islahu zatil bayn ko ɓuri moƴƴude e sadakaji ɗin fof ko moƴƴingol hakkunde yimɓe haɓuɓe wassa'i ilal ifsadi aidan la budda an yufsida llahu sa'ayahu si tawi goɗɗo immike no dari no moƴƴina hakkunde yimɓe ɓen goɗɗo goo kadi immike darike no bonnude hakkunde yimɓe ɓen no allah moƴƴinirta noon haaju moƴƴinoo hakkunde yimɓe ɓen ko noon o bonnirta kañum kadi haaju wonɗo bonnude hakkunde yimɓe ɓen sabu na o daali inna allaha la yuslihu amala al mufsidin wonɗo go bonnude allah moƴƴinta golle makko ɗen allah moƴƴinta alhaali makko on si goɗɗo golle makko ɗen moƴƴaali haray on ɗon arnanike yiite ko ɗum waɗi bonnugol hakkunde yimɓe ɓen ko nambara moolanaaɗo haray yimɓe ɓen ko moƴƴine hakkunde maɓɓe wonaa yo bonde no jeeya e muɗum kadi wallitagol tooñaaɗo tefana yimɓe digi fiyoɓe heɓu moƴƴere e juuɗe woɓɓe wallito tooñaaɓe ɓen ari e hadise abou moussa al asari radiallahu anhu o maaki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida jaahu sa'ilu aw talabat minhu haaja qala isfa'u tu'jaru on hadise nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki abou moussa al asari filli o maaki nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama si landotoɗo haaju arino ka maɓɓe ma goɗɗo ari toragol ka maɓɓe goɗɗum o yamirayno o rerɗina o wi'a kippe no tefirano yimɓe ɓen allah okka on baraji moolanaɗi wa yaqdillahu ala lisani nabiyihi ma sha si onon on tefi ko allah on hoddiri yo ñaawa e ɗengal annabajo makko on wo o ñaaway ɗum haray on hadise no holli wonde tefangol yimɓe ɓen ka joomiraɓe haajuji wallitoɓe no haajuji maɓɓe huntora ila ka lamɓe heɓi ka alɗuɓe heɓi ka gaynayɓe haajuji fof e haajuji dagiɗi ɗin ɗum ɗon ko hunde moƴƴere noon addayde moƴƴere addayde baraji mawnuɗi fi hen ɗum si tawi woni ko sakkagol tooñe ma ɗum ko fukkugol ko wiyete yagginirgol goɗɗum ma ɗum ko wallugol mo no o heɓira goɗɗum si tawi ko hato jinɗo ɗum ɗo fof harayno ɗaɓɓa ka sariya ko woni ɗaɓɓa ka jaɓatake ko tefugol ka keeri sariya allah ko wiyete kon hudud hiddeji ɗin si tawi ko affaire hidde ɗum ɗon tefatake fi muɗum ko fi haajuji wona wowlede fi isfa'u tu'jaru tefe heɓon baraji ko ka haajuji wona tefangol goɗɗo si hidde yani e makko wona yo hidde wona tefangol kadi bonnuɗo nangaɗo naɓaka laamu e mo tawata on ko tooñuɗo digi fiino tooñe ɗen ittire e makko ina ɗum ɗon wi'a ko tefugol e fi ko moƴƴi kon ko ɗum ɗon ɗen sariya on ɗaɓɓiri en yen waɗ hara wona fi bonnugol hakke goɗɗo
ma ɗum wallugol no bone timmira haray no jeeya ko ɓuri moƴƴude golleji ɗin sadaka Allah subhanahu wa ta'ala no rerɗini fi sadaka nokkeli buye qur'ana on innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yuda'af lahum wa lahum ajrun karim Allah subhanahu wa ta'ala no daali ittayɓe sadakaji ɓen ka worɓe wo ka rewɓe wo ɓe ñawla Allah ñamande moƴƴere o sowanayɓe baraji ɗin eɓe mari mbarjari mawdi ibnul jawzi rahimahullah o maaki ko Allah wi'iri sadaka on ñamande kanko ibnul jawzi o maaki ko Allah wi'iri sadaka ko ñamande wo ko fi ñamande nden wattitirte joddi no woniri noon ñamande ko yoɓete ɗum haray ko ɗum waɗi nden ɗon ñamande kadi ko yoɓetende e hoore ɗum kadi yoɓugol nde wona kisan kisan ko on say haray sadaka ko ka laahara yoɓete kono moƴƴereji sadaka on no hewta jommum ka aduna ɗo hiwamo wallitomo barkina arsike makko on ko ɗin ɗon piiji fof ko ɗum waɗi si Allah wi ɗum ɗon ko ñamande e tawde mbattitigu ngun kañum kadi ko jojjayi ɗum feere o ala ɗum ɗon kadi ko waɗete ɗum abi hurairata radiallahu anhu o maaki nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki kala sakkiɗo sadaka hara ko faggande laaɓunde o faggitori o yilti o waɗi ɗum ɗon sadaka sabu no Allah jaɓata ko wona ko laaɓi ko ndey ɗum ɗon ɓe lombi ɗum ɗon ka nder hadise Allah subhanahu wa ta'ala jaɓiray ɗum ɗon ñaamu makko ngon kanko Allah ngo tawata ko sifa jaati makko kin goɗɗo andata no wayi ko waɗɗimo ko gomɗingol no woniri ɗon noon no o daaliri noon fi muɗum hay si ko wayti ko tamarore o ƴetta ɗum o ne'a o mawnina fi mum ha fota e pelle pelle ma hara no ɓuri pelle mawnude wono goɗɗo dankortaniɗen e ɓikkun ngeloba ma ɓikkun baali ma ɓikkun nagge ma ko nandi e mum no oti ne'irta ni bobotihol hande hara ko bobotihol dosakol hande o dankoɗon ɗen ha ñande go wona ngaari molanadi ñande go wona sansine molanaɗo wono ya jeenayiri hara ɗum ko hanki fuɗɗori gokkun gokkun ɗum fof si tawi no laaɓi haray ko noon Allah ne'irta sadaka on kañum kadi no jeeya ko ɓuuri moƴƴude kadi ñammingol ñamete no ari noon kadi e hadise abi moussa al as'ari radiallahu anhu o winulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki ñammine weelaaɓe ndaaron nawnuɓe geron ha hoɓɓiton dahaɓe itton ɓe nanngal maɓɓe si tawi goɗɗo nannga e hoore tooñe wallidiron hettonmo ari e hadise abdoullahi ibni amri kadi o maaki goɗɗo go arno landi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o maaki geɗe islamu ɗen fof ko hen ɗum ɓuri moƴƴude nulaaɗo Allah maaki tuti'imu ta'am wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ñammin ñamete wonande weelaaɓe janngana salminago e mo annduɗa e mo annda mana muɗum salmina mo annduɗa e mo annda ɗum koko pooɗata giggol ferto hakkude julɓe ɓen no jeeya e mum kadi moƴƴireji hewɗi e moƴƴagol e alyatima dankomo ari e hadise sa'al ibn sa'ad o wi nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna min e dankotoɗo alyatima tambitomo ronditomo min e makko meɗen waadi waɗi kolli ɗo ɗiɗi ka aljanna darje amen ko noon wayi hakkunde sappordu ndun e gordu ndun hakkunde sappordu ndun e hakkunderu ndun no ɗin ɗon waadi noon ko noon menen kadi darje amen on haray waadi ka aljanna haray ñammingol alyatima mawla hoore makko nden yurminamo ɓannitamo ɗum ɗon no itta yorugol ɓernde si tawi neɗɗanke no mari ɓernde yorunde yo anditu mayde o miijito fi mayde o yilto kañum kadi o danko alyatima o yurmina Allah on adda yo walla mo no ɓernde makko nden hecciɗira haray ko noon kadi dankagol keyguɓe dankagol miskineɓe ɗum ɗon kadi baraji mum ɗin no wawi waɗugol jihadi fi sabilillah ko ɗum waɗi si wiɗen dambuɗe jihadi ɗen no ɗuuɗi hiɗe yaaji ma ɗum haray baraji mum no wayiwa walugol naafude hoore ñallal ngal kañum kadi ko noon kadi moƴƴagol e kawtal haray moƴƴagol e kawtal ngal hiɗen andi ari e hadiseji ɗuɗuɗe nde jeeya e majji hadise ibni oumar lolluɗo mo tata no e defte ɗen fof selluɗe ɗen nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no maaki jibrilu seerali no wasiyomi kawtal ha mi sikki o watta e kawtal ngal ka ronoɓe ko ɗum waɗi hay kawtal ɓe maɓɓe ɓe tawata ɓen ko alyahudiɓe ma ko annasarankoɓe e ko nandi e muɗum ɓe moƴƴotono e maɓɓe haray ɗum ɗo ɗen ko gokkunni e nder buy hollugol dambuɗe moƴƴireji ɗin no ɗuuɗi ɓay noon en daroto e ƴiye ko Allah daali kon ko gomɗinɓe golli ko moƴƴi ɓen mari aljanna
mbela jo enen kadi en toɓɓi pito ɗaɓɓita ɗin moƴƴireji hiɗi ɗuuɗi fota dambuɗe ɗen no ɗuuɗi fota fiyo Allah on hokku en aljanna makko on en torki Allah o hokku en aljanna makko on haray joni noon mi anda ko no fewndori ka waktu fi lande ɗen kon nam assalamu aleykum warahmatullahi cheikh joni haray on eɓɓana en toon programme on ɗo no fewndori fi lande ɗen organisa noon en ɗon no wowiri noon ara jama on jaɓali honante lam ɗuɗɗinde landal ngal yaña ha yoɓe ɓaƴƴin tun ko tawata si ɓe yewti famato ko honɗum landa heɓiren tan on ɓayɗi waɗani en ɗo darsu labaɗo no tiyontini no murandu woni ɗi si ɗum ɗo tun gollitirama hande jemma on haray ɗum ɗo wonani en laboore ɗuɗum joni haray meɗen jentiti on assalamu aleykum warahmatullah ala kulli hal ɓe jarama ɗo fota nam haray ɗo ɗen ɗe wuttude filande ɗen inchallah e wuttanay ɗo seehaɓe watte micro e sokeje imma meɗen hacce fatmata ñibbi haray inchallah nam ustam haray ɗo ɗoye wuttande ɗo woɓɓe haray woɓɓe noon noni ɗo non ɗam haray ɗe gandi sene jama o fof waɗugo étoile 61 ɗo star 61 woɗere capanɗe jeego e goho inchallah haray ustade woɓɓe ko landilan ɗo nam ko honɗum woni ñaawore sonnajo si o fiiliɓe habbo hewti o laaɓi woni ɗon ɗe kadi balɗe fuɗɗito kadi wona kadi ɗon balɗe kuɓa kadi fuɗɗito kadi ɓeni haray ko honno o wawata gerrude ɗon fi juulugol ngol haray ko yo habbito haatuma acciti o fiw ka haray ɗon ɗe hannde kadi ko yo juulu ɗon tagi jungal ngal landama ɗo laaɓi ɗiɓɓoyɗo haray jamon yejjirde inchallah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah en torki Allah bajju seni ɗon yo hawrin en e sawaba haray si tawi suddiɗo fiilordu makko ndun no taƴodirde no wadde yaha yilto ko adi kon taw fiilordu ndun sari'a islamu on no wallini fi muɗum ka deftere makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o holli wonde fiilordu ɗum ko soɓe joni noon oɗo soɓe koko tawata Allah waɗi ɗum ɗon e debbo joni noon si tawi ɗum no arde e makko haray dewal makko ngal fewndo ɗon ko yo waɗu ko sari'a on wi kon si tawi ari fewndo ko ari ɗon o acca ko hani accude kon fuu o waɗa ko daganimo waɗugol kon ko ɗum woni dewal makko ngal e hoore haray mo yondini mo welti hara o konta hoore makko ɗum ɗon ko ɗuytano makko ko tagudi si tawi ari balɗe seeɗa hara aada makko on ko ano balɗe tatinu ma balɗe joyi ma balɗe jeeɗɗi ko ɗum wonno aada makko on ari noon ñallal gootal o laaɓi o lootike o juuli o wondi e moodi makko ɓay fewndo ɗon himo laaɓi yiltitike kadi wonti fiilordu faahin haray ko yo accito julde nden kadi o accita kala ko fiilordu haɗaynomo o accita si woni o laaɓi kañum kadi o loototo o fuɗɗito golle makko ɗen si woni yiltitike kadi o accita o takkidira noon ñalaaɗe ɗen haa o hewta aada makko on si tawi haa jooni ƴiiƴanɗan no arde e makko o ndaari o tawi ko fiilordu ni ɓay rewɓe ɓen kan no anndi fiilordu si ɓe yii tun ɓe anndi ɗum ɗo koko wowi konni o takkidira haa o timmina balɗe jeeɗiɗi si tawi ɗum ɗo fof taƴaali karama ko ɓen no inni himo waawa naɓude haa balɗe 15 si tawi o konti haa o heɓi balɗe 15 hara ɗum ɗo fof ko fiilordu woni arde haray o anndu fiilordu ndu lanni e makko hannde kadi na fiilordu ko ƴiiƴan jarge o wondi e muɗum ƴiiƴan jarge ɗan noon ko ƴiiƴan nawnaare ɗan tawata haɗata ko fiilordu haɗata kon haɗata ooti juula sabu ɗan ɗo ƴiiƴanno e makko haɗata o hoora sabu ɗan ƴiiƴanno e makko haɗata o wonda e moodi makko sabu ɗan ƴiiƴanno e makko haɗatamo kala ko fiilordu haɗaynomo haɗay hannde kadi o anndi ko ƴiiƴan nawnaare o wondi e muɗum ila ka balɗe 15 ɗen timmi ɗon haɗa yeeso ton hannde kadi wona fiilordu hannde kadi karmo koɓe goo no maaki hewta ɗon kono ko ɓuri timmude
ko ɓuri marde dalil kono waawe naɓeede haa balɗe 15 ko ɗum mazhabu maliki on wowli ko ɗum imamu ibnu usaymin rahimahullah kañum kadi tabintini ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗo tabintini ko ahkamu dima deftere mo mari rasail hoye buy fi ko wiyete kon rasail tahussu annisa hella ka ñaawori ƴiiƴe fi lordu e ɓesgu e ko nandi e mum haray ɓen ɗon karmakoɓe hiɓe tabintini gistingol feeri imam maliki nden wonde fiilordu ɗum si mawɓindirama ha timmi balɗe 15 haray ko daro ɗon feƴƴataro nam wabillahi tawfiq aywa jazakumllahu khairan barakallahu fikum nam oustaz haray miɗo uddana ɗo hattiɓe ɓen naɓde ɗo haray inchallah ɓe gandina jama on kala ƴettuɓe fi ko lamde haraɓe ɗinaari e tawata noon haray jama on no ɗuuɗere jonde nden kadi juuti seeɗa haray ɓe gandi hakkuji maɓɓe ɗin kadi no fan inchallah nam haray min ɓuritana ɓeeɗo nam ɓeɓe numéro mo lannitori ɗo ɗen 539 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh naam mi faamaali ko julde hende hara ko wonnooɓe ka nder juulirde ton naam naam haray si tawi woni ɗen ooti ko yaasi iwi hara ko yaasi ooti iwri o ari o naati o tawi noddinama imam on fuɗɗi hutbude haray yo juulu darɗe ɗiɗi so jooɗo amma so jooɗike ɗon ɗen o juuli o jooɗike haray dagantako mo hande kadi immagol nder ton ɗen juula si tawi imam on fuɗɗike hutbude dagantako mo kaw immo nder ton o waɗa naafila hande kadi ko waɗɗimo ko jentagol hutba o haray hinayo o naafu no woodi woɓɓe kadi aray ɓe jooɗo acca ha imamu o lanna hutbude few hakkunde ɗon e darnugol ngol fi juulugol ɓen ɗon kadi immo ɗon e naafugol ɗum ɗon fof ko palje ɗe tata no lundi laawol e sunna nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam naam si tawi juulama noon juma eɗa wawi juulude ɗiɗi si yalta ma ɗum si tawi woni ɗen no ɓitti iɗa wawi juuloyde ɗe kama si tawi joni naka makiti hotirta wonaka bureau hotirta koka suudu ma a fiya accu yimɓe ɓen hetta boli mum ɗin yalta ɓay ko Allah daali fa ida udiyati salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah hollugol wonde diina kan no udditani ko wiyete ya gollu ɗa seeɗa si tawi woni ɗen ko ñalande juma Allah daali fas aw ila dicrillah yahe jantagol inde Allah ka juulirde kono so yahi on jentike khutba on juuli o daali ɗon ɗen fa ida udiyati salatu fantasiru fil ardi mo beeyeho e golle mum joni si tawi woni salminama hiɗa wawi pottade ɗa juula darɗe ɗiɗi siɗa faala si tawi ko ka suudu ma hotirta hiɗa wawi waɗoyde ɗen ka suudu maɗa juuloyaɗe ton kono si wona ɗum nden ñande sa naati ka juulirde a juuli darɗe ɗiɗi yettirɗe juulirde nden a jooɗike janngu suratul kahfi ma jannga alqur'ana
ha imamu on naata si o naati o fuɗɗi khutbude jentoɗa khutba on ha gasa juula haray ko ɗum ɗo woni ko tabiti ko na aywa Cheikh Aboubacar ɗon ɗen haray no woodi ɗon ɗen kadi woɓɓe go wono menen ko Europe komi wontiri ɗo Allemagne ɗo naam turkiyemɓe ɓen kamɓe si ɓe ari ko imam on si o naati o ƴawata ko gangunal naam ɓe noddinata o si ɓe noddini jama on fof immoɗo ruƴƴa naam jama on gayni ruƴƴire ɗon noon imam on kadi ara ruƴƴa e ɗon darde nayyi ɗum ɗon kamɓe ɗo fayda ko noon woɓɓe ɗiɗi naam so gayni ɗo ruƴƴire noon o yaha noon o ƴawoya ko gangunal aywa on tawi noon ɗe mo fuɗɗo kutubude aywa no gasa haala ɗum ɗon ko feere go'o ka mazhabu hanafiya aywa kono haray hina jistunde no gasa ko feere goo wonde ka mazhabul hanafiya kono nde lundi feere jumhurul ulama o naam mi faami ɗon ɗe kadi no woodi ɗon ɗe waɗa ko juma ɗon ɗen e ceernojo goɗo ɗen mo minani marocain jo naam o wi suudirgol juuɗe ɗen e wawa si on tigi naatdir juuɗe ɗen e kolli ɗin o wi aray ɗum ɗon tagota ko julde ko e juma si imam on naati ko gangunal waɗugol kutuba yani sac juuɗe ɗen fiɓi pallidira ɗe fiɓidira juuɗe ɗen naam haray aña innatake dagatako ko wiyete no aña fi hen no tawti sohlinir hoore muɗum goɗɗum ngo tasbikul asabi on ɗum ɗon koko aña ina wonde no harmina naam bimana nayo oti sohlinir hoore muɗum waña fiji ndaruhoy ɗum ɗon haray oti wi e tabi'a mum on tagudi no no jooɗori noon o nanga saccidirgol kollu e ko nande mum ɗum haray no aña piwota o heɓa hunde ko sohlintamo jentagol khutba o aywa inchallah jazakumllahu khayran wayyakum so mi wuttande ɗo yimɓe ɗiɗo mi watta micro o nge soke jeje inchallah enam ɓe makiteɓe ɗo ɗen bari assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah nam ustade meriti on ɗum allo assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah ustad Aboubacar Diarra hayyakumullah ko ɗum jam marhaban bikum hayyakumullah shukran ko mi Mouhammad Bari won ɗo Paris miɗo mari lande ɗiɗi yawde inchallah naam lamdal aramal ngal koko yowodiri kon e voyage o naam ni voyage on honɗum wonta ɗum ko nde oti wiideta julde muɗum nden e voyage o naam hadis ɗi arɗi ɗin ko ɓuri lollude e muɗum ko ɗi Anas ibn Malik filli naam jon noon fillamaniɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yaltino voyage maɓɓe on ɓe seynike hakkude Makka e Dul Hulayfa ɓe ɗiɗi julde nden naam joni ene wonɗo e saare mana muɗum wonɗo e saare si tawi woni oti no ari non hadis ɗin so oti yalti ka saare ka woni ɗon naam oti mangani yiɗi yaltugol few saare nden naam oti woɗɗo ndiriyaɗi e saare nden embere o yayte hakkude Makka e Dul Hulayfa no mi andiri noon miɗon andi Makka naam ene haali oti no jaɓana ɗumtugol julde ka oti jaɓanaka naam embere kanelaɗo seydino ɗum julde nde aywa ko landal aranal ngal naam nder toujours voyage o neɗɗo ko wonɗo tawa contante voyage ɓayi hadisi ɗin ko ari wi ida haraja so tawnelaɗo yalti salasati amyal fasku salah naam salla rakaten wona ɗiɗi ɗin ardi noon aywa ko ɓeyi ɗum ko haraja ɓen nan ɗon safara naam donc ko ɓeyi ko sa yalti o yahi embere ten o ɗum julde makko nde ene ko honto ko woni ko tawata no lurri e kono laaɓe addi kon ha tawi kiloji buy ƴettama ɗi ko ɗum faala e wallitoram aywa e kiloji wurtaji woni ko ɓe oti muto e kiloji ɗin si fuɗɗo yitugol julde ko ɓe oti tawa haɓɓi bagage muɗum on ino yaade e manam faala annude ko hakkude yaltugol e wi'ugol o voyage e tan ko ɗumtete ɗon naam e haray hadiseje buyno yalti yewtuɗe fii ɗin wayasiji maɗum fii ɗen ɗange yaheteɗe fii muɗum fii hollugol
wonde muraadu ndun no yaaji hinaya a ŋato e hunde wotere tun wi'a ko ɗum ɗon tu woni goonga on ko Allah subhanahu wa ta'ala on no yaajini digi fiyo new ko ɗum waɗi si nulaaɗo Allah waɗayno goɗɗum wonde o yilto waɗa kadi goɗɗum wonde fi ɓangingol dagagol ngol joni si goɗɗo fokkiti wayaasi hara o yalti wano hakkunde Madina e Zil Hulayfa hakkunde ɗon ko konti kilo 10 hakkunde Madina e Zul Hulayfa ko konti kilo 10 tun kono fewno nde ñande hari Zil Hulayfa ko ka yaasi saare few woni hari Madina on hewta Zil Hulayfa siwa simbirinaki hewtugol ton hari Zil Hulayfa ko ka konti burure woni ka yaasi saare few bon nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓay yawti cuuɗi saare ɗen ɓe usti pi hen ɗum ɓe woni fellituɓe yahugol ngol karamo koɓe goo tippi e ɗum ɗon ɓe inni si a fokkiti yahugol a fellitani yahugol ngol hay si tawi woni ɗen ko ka sera saare no dagi ka uyta madama a woni konti yahuɗo bon karamo koɓe goo kadi ƴetti ɓe wi ko be oti yaha konti fewndo ɓe noddirayno on say noon salasata burudi ma arba'ata burud ɓay hari on say ko fowtorɗe ɓe woni eɓɓirde on say hari na kiloji ɓe eɓɓirta ko fowtorɗe sa rondike dongal a yahi ha ka gasta fowtade ɗon ko on say kontetenoɗa wonde a yahi amma ɗa ko a fokkituɗo a yahali taw ɓe sennidiri hakkunde fokkituɗo e yahuɗo ɓe kalkilani ɗum ɗon konti kilo 65 ɓe kalkilani ɗum konti kilo 65 andi waɗi e alhaaliji ɗin fof mo be hooli ko tabintini kon yani hooli filla e hewtuɗo mo on tawi mo selli o golliri on ɗon wano mazhabuji ɗin tati ɓen ɗon fof no inni wo sarti uytugol julde ko tuma oti konta yahuɗo wo ko hende tuma non o konta yahuɗo ko tuma o yahi konti buruduji 4 ɗum ko hawrata ko farsahuji 40 ma ɗum amyalji 40 on amyal 40 ko ɗum hawrata kilo 85 ɗon haray oti kontama yahuɗo kono no sella ka tawata si o fokkiti o ƴetti bagage makko on himo yahude ka o hewti ka cuuɗi sera saare no dagi ka o uyta e tippugol e o hadise ɗa no wawe kadi ko tuma o konta yahuɗo few o heɓi kilo 85 ɗon haray o lanni tabintinde wonde o yahi few ko ɗon o ɗuytata julde nde kono dalilaji ɗin fof no selli hollugol yaajugol nden ɗon lowre si a kontama yahuɗo tun fii kulol tampere nden e kulol ɓittende nden haray hiɗa wawi uytude joni ni si goɗɗo fokkiti wano Konakiri ɗo ɗen himo yahude wano Kindiya karamo koɓe gono inni ko tuma o yehi ha o heɓi kilo 85 so fuɗɗo ɗuytude ko waɗi fanni o hewtari ɗum haray o fokkiti o yahali emo wawi yiltade emo wawi kadi wonde o kontaka tampuɗo kono woɓɓe no inni sa yehi ha a hewti 36 ɗo ma si tawi woni ɗen ko ganin 36 wonɗa si tawi tun a woni a haɓɓi bagage a yowi ka auto ma hiɗa fokkiti no wawi ka uytade en faami haray fof mum no mari dalilaji ɗin fof kañum kadi si ɗi selli ɗi watake hawkede ko waɗi goɗɗum no yana wonde goo tawa ko oɗo gollirte wonde goo kadi yana tawa ko oɗo gollirte yani alhaali yimɓe ɓen no fewdori o otiɗen no wawa ƴettude dalil o gollira ɗum ɗon fewdono waktu ɗum mi anda no wawi wasi ko piise eɗa ka est ce que na crédit ji abe okay ɗon crédit on lamɗi aray kufu tun o noddita
Naam, assalamu alaikum. Ari kupina, ari tajinane. Naam. Naam. Aywa naam. 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 Aywa. Naam. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Haray si tawi goɗɗo wi'i no harmi, haray ko kanko ɗaɓɓirte dalili harmugol ngol. Allah subhanahu wa ta'ala no daali wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. Goɗɗo wata harminde ma dagina ko be o tippa nokkugo, o tippa ka alqur'ana ma o tippa ka sunna ma o tippa ko yemotoɓe ɗiɗo ɗiɗi wowli e mum kon har no hawri e sawabu. Joni min si mi faami susu harma ko en ɗum waɗi ko kafu, ko goɗɗo woni yimɓe tato ma nayo woni hawtitude mo be inna a komi woni heɓude kon ɗuuɗa. Joni noon ɓay ɗuuɗa miɗo faalayo hawtitugol e ko maɗa kon, mi itta ñande wo 5 000 ma 10 000 ma ɗum $1 ma $2 wallinen haa ɗi timma $50 e nder lewru ma lebbi ɗiɗi. si ɗi timmi $50 enen ɗo tato goɗɗo e meɗen ƴetta ɗi konti ñamande e hoore muɗum. Yilto kadi en fo yoɓitiren wallintingol ngol kadi fayin haa timma yeru $100 ko oɗa ƴetti kon onɗa kadi ƴetta. Ko noon naɓirten haa tuuru on timma. Si woni tuuru on timmi haray en fo en hetti ko meɗen ko woni dagatako e muɗum ko ƴettugol susu on tun yalta ɗon haray a janfike. ƴetta ko ma kon tun yalta, andi haray ɗa ñawli ɓeeɗaɗen a yoɓaade ma oɗa kañum kadi ƴetta ko muɗum kon tun salo yoɓude hande kadi ma ɗum ɓe yaha ha e laawol ɓe darna hara goɗɗo e maɓɓe janfama. Ko ɗum ɗo woni dagatako fi hen ɗum. Si tawi ɓe naɓi ha tuuru on huttiti haray no wayi wasi ɓe ñawlodirmo be yoɓiti, amma si tuuru on huttitali haray dagatako. Min komi yii ɗon ko kafu wona ɗo wallinede digi fi yo goɗɗo naftor montan mo tawata si tawino ko kanko tun itti o wawata no heɓude. Joni noon si o ñawlike ɓeeɗa e konti on ɗon susu o yoɓiti, o ñawlike ɓeeɗa kadi oɗa yoɓiti tato halduɓe ɓen ma nayo halduɓe ɓen ma jowo halduɓe ɓen, no wawi wasi ko keesuɓe wallini hiɓe sendude non joni. Ko heɓi ɗo kon hande oɗo hendo, janngo kadi ko heɓi kon oɗa hendo, haa ɓe fof ɓe hetta. Si ɓe fof ɓe lanni hettude haray hande kadi tuuru on timmi ɓe fuɗɗito kañum kadi. Haray min e faamu an on miɗo konti ɗum ɗon si tawi janfa natali nder ton haray ɗum ɗon ina ko harmino. Naam. Aywa o ngacce hakke musidɓe haray woɓɓe ko mi uditannoɓe ɗo kono ɓe yalti kadi haray ɓe wawi artoyde inchallah. Haray cheikh Aboubacar Diaré o weltanama on ɗo anama haray ɗo wattude micro o ngel sokeji hajji en ɗo inchallah haray meɗen jarne on foto e batte wakkilare nde. Jazakumullah khair. ɗum heɗiti landon nden haray mi watti micro ngel sokeji mo inchallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi yajja. A yettore Allah. Alhamdulillah. On jarama onon kadi Allah lam ɗon yoltono en fof.
Naam. ɓen ɗon no feƴƴina kono haray ɓe darni suudu huɗo joni hara biro fay koye 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 ɗum suudu huɗo ɗon woni fay koye koye noon wona ha mawna joni woto e maɓɓe heɓa feere ara noon liɓan ɗum ɗon suudu darna ɗon suudu joni ɗon darni suudu faani ɗon hara ko kanko tun darni ɗum ɓeyɗa tato hara mara moyen joni noon ɗiɗo pottoyat ɗon hara darnuɗo on no hollude ko kanko jeyi suudu ndun hara mo hollude ɗum ɗon nene goto makko on kono ɓay hara o yaha faala ko woyɓe tombu ko deɓɗi ɗo joni noon wo woni ha suudu kadi kiɗɗiɗi joni noon e togoto go deɓiɗi jawdi ɗum oɗa joni noon kamɓe faala yahude moƴƴitina suudu ɗum fayda ittanoya waɗiri noon moƴƴitina ndu moƴƴa e joni so ɓe landi noon kamɓe nayo ɓiɓɓe ɓen ɗon par ce que suudu ndu ko woni ɗon ko suudu huɗo ɓen maɓɓe liɓa ɓe darni ɓe fota e mayru kaa ko darnuɗo on o darnuɗo suudu baandi jeeyi kanko on faalaɗo artude wattitani ko on ɗon jeeyi ñaam haray mi faami ɓen ɗon ko leydi ndin ɓe kafi e nder ndin leydi ndi ɓe kafi ɗon mo bee e maɓɓe no mari ton geɓal e nder qiima leydi ndin qiimete si anndama walal mayri on no woniri haray mo bee e maɓɓe no mari ton ɗen geɓal e muɗum tosoo ko on wo njano on wo haa ka hatti ɓe fof ɓe kafi si tawi ɓe mari ton kadi ɓiɓɓe rewɓe ɓe kafi bandiraaɓe maɓɓe ɓe fof haray ɓe kafi leydi ndi amma ko nafɗaa kon fii darnugol suudu ndun ɗum ɗon ko nafɓuɗo on kono koye hoore leydi kafu ko imma o yilta ɓe coggu ko ɓe kafi kon ka leydi o hetta suudu ndun ma ɗum ɓenna ɓe wakkilaaki yilteede kono ɓe yarlondiri e hoore ɗum ɗon yo ɓe fof ɓe naftorndu ɓay haray ko kanko itti mbuuɗi ko darniri kon ko darna kon qiima muɗum on ko darnuɗo on jeyi kono ɓay koye hoore leydi kafu ko be o yilta ɓe a geɓal maɓɓe ngal ma ɗum ɓe yarlanoomo sina ɗum wawata gasirde noon joni noon si ɓe fof ko ɓe hellifaaɓe ɓe wawa yewtude ɓe faamodira ɓay haray ɓe duwano sendugol ɗum ɗon ka waali ɗon ɗen ɓe senda walel muɗum on ado goɗɗo arde jaalo darna e muɗum sina hara koye sulhu ɓe waɗi hawti hakkude maɓɓe ɓe waɗi sulhu wonde ɓe yananimo yo darno ɓe fof ɓe naftora amma ɗon si tawi ɓe yananalimo haray be o yilta ɓe geɓe maɓɓe ɗen hella ka leydi ma ɗum haray suudu ndun ndu waɗe walel ɓe hetta ko muɗum kon naam si ɓe haldi noon ɓe fotti yo ɓe naftor suudu ndun ɓe fof ɓe wona ɓe sora e ley ɗum ɗon haray si ɓe yarlodiri ɓe fof ko ɓe hellifaɓe no wawa sellude si tawi kadi bobo no nder ton paykum to sokkum ma mo hellifaaka on ɗon ko makko kon be acci ha ñande o hellifa si o ñaawa kanko tun o wiyatake tun oɗo jaɓi ko kafu ko wiyete kon kafu no hulɓini ha naam eyi yo naam ni haɓay ko ɓe yarlodir yo ɓe yarlodir ɓe sora e ley koyɗe marɗo on ɓe yarlodira ɗon ɗen ɓe moƴƴina hakkunde maɓɓe hara ɓe haɓaali si tawi noon ɓe tawi hakkeji ɗin noton mo be jonnite hakke muɗum on donni nin ko hakkeji ko mo be jonnite hakke muɗum on ɓe hawtita ɓe ɗaɓɓana goɗɗo e maɓɓe kañum kadi nokkure ka o darni amma leydi ndin noon hiɓe kafidi dey ko be ɓe senda fi oya heeɓi moyen o darni o liɓi suudu huɗo ndun o darni toon suudu paani yo anndu ko suudu paani darindu e leydi kafu si ɓe yewti ɓe fotti yo ɓe huutol bisimilla amma si wona ɗum aray ɓe mari hakke ƴantugol ko maɓɓe ko naam Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Landal langal ustaden ko fi senatoɓe hajjuɓe ngara ko fotnaha ɓe wonɓe fiilade naam joni noon si dani hara ɓen tigi wono ni no faala tawrede wono huuli ko rafaniɓe ɗum ko tawede ma hara ɓe faala nakaɓe juuɗede no laa ɗon ma ɗum soka impiɗi hannuɗi teweɗe ɓe faalda ɓe himbani ha kono tawa si ɓe fewnoday e fiilagol maɓɓe ngol si
tawi ɓe waawi kuppude ko ɓe fiiratoo ko fiya ɓe waawa wadde ɗen ndewe ɗum makka naam ɗum ko nanga simmalngal kadi hay komi yafatnan ko makka ɗoɗɗiji si tawi ɓe mawɓe feɗɗiɗi ina ɗum ɗo ko kaari jeyi ɗum ɗo ko kaari jeyi kadi e hakkunde nene gootooɓe e nder ɗon si kamɓe ɓe wonata micro mo ngon no soodude seeɗa amɓe waɗi o pardon donc hoore kon ko senndaa ɗon tawa nene gootoɓe wonaa ɓe d' accord ɓe ina ɓe senndira façon no ɓe tawi kamɓe no howrani ɓe ɗon kono ittugol ni ɓiɓɓe rewɓe waɗa kamɓe worɓe ko suga noon hay ko tollante a sendi aywa fii ko yowondiri kon e fiilordu ndum wonande hajju e sonnaaɓe ɓen si tawi woni ɗen ɓe yahii ka hajju fiilordu ndun hay hunde sakkataako ɓe e dewe hajju ɗen si wonaa juulugol ngol tun ɓay noon ɓe juulata haray ɓe naatata ka juulirɗe juuliɗe ɗen fof wonaa ɓe naatu e muɗum kono si ɓe fokkiti harmingol ɓe harminay hiɓe wondi e fiilordu ndun si ɓe ari zil hulayfa jooni siko madina ɓe iwri ɓe aray woni haa ka dingiral yimɓe ɓen si naati ka juulirde harmini kamɓe ɓe wona yaasi ɗon ɗen ɓe harmina si ɓe hewti makka e ɓe wondi e fiilordu ndun ɓe yaha ka cuuɗi ɓe wona toon haa ñande ɓe laaɓi o ɓe yaha ɓe wangoyo si tawi ɓe woniri noon kañum kadi haa hewti ka yahe mina ɗum fof hara ɓe laaɓaali ɓe harminay ka ɓe woni ɗon ɓe yaha mina ɓe golla golle ɗen mina ɓe yaha ɓe golla arafa ɓe arta musdalifa ɓe arta mina ɓe golla golle ɗen fof si ɓe hewti makka hara haa jooni ɓe laaɓaali haray fahin ko ɓe habbo wanga gongol haa tuma ɓe laaɓi o golle hajju ɗen ko woni e sakkoto fiilordu ndun ko sakkoto o ko wanga gongol ka suudu hay si oti yahi wangike haa o gayni fewndo ka o lanni ɗon wangaade fiilordu ndun ari e makko hatta o yaha safa e marwa ka yani safa e marwa on no yaɗe yahe hara oti no wondi e fiilordu amma yo waɗu yo ñaamu lekki fii mum wota aru ma ɗum o yara tablette je fiita aru ma o piko fiwota aru ɗum ɗon haray min on mi laaɓanta rewɓe ɓen waɗugol ɗum ko waɗi no waawa wonde sabimbinande ɓe nawnaare goo yo ɓe yiidu e docteur ɓe ɓen ɓen ɗon ɗen holla ɓe ko honno ɓe gasata wonirde haray kamɓe ɓe anndi si ɓe ƴetti lekki lorra ko woni e muɗum kon haray ko accugol ɗon ƴettugol lekki kin ɓuri moƴƴude ɓay woni sari on sakkata ko woti waɗugol kala ko o faala e golle hajjuɗe amma noon si woni haa o fokkiti artude tawi wool makko on acca e mo woni avion mo ƴawi e muɗum on acca e mo woni hara ɗum fof o laaɓaali haray karmakoɓe ɓen no yaani fii wota o perdu hajju makko on hella ka wangaango hajju si tawi ko wangaango waynorgo ngon haray himo yaafa amma si ko wangaango hajju ngon woni o wangaaki fokkitaama le arteede e hille be ɓe artida e makko haray karmakoɓe ɓen no yaani yo moƴƴintin hoore makko haa moƴƴa o gera o sakko kala ko iwata e makko haray kamɓe rewɓe ɓe anndi ko honno ɓe gerdata ɓe urno e gonsengo ɗon ɗen ɓe yana ɓe laɓɓina nokkure nden haa moƴƴa ɓe heɓɓo hoore maɓɓe ɓe yaha ɓe wangoyo haray no yana yiru ɗum ɗon fiita wol on accu woti ara no wodi ko timminali ka farillaji hajju siko sunnaji ɗin ma wajibiiji ɗin oti no wawi artude hara waɗali ko heɓɓitoto ko heɓɓite ko heɓɓitata kon ter amma ko wangagol wangango hajju ngon ɗum ɗon so fokkiti artude tawi o laaɓali imo wawi moƴƴintinde hoore makko o yaha o wangoyo haray no yana saabu lorra ko heeɓi kon woɓɓe kadi no inni no dagi haray ɗon kadi ka o ƴetta lekki digi fino o wangora si tawi hiɓɓi kono si lekki kin lorra e ɓanndu makko ndu wona yo memu few haray no yana ka o moƴƴintino o yaha o wango wangango hajju ngon haray mo yana na saabu on lorra ɗon question ɗimmonde ko en aywa fii ka dondi Allah subhanahu wa ta'ala accali yo goto sendu dondini ko kanko tigi sendi o accali nulaɗo makko on senda ko kanko sendi yo nulaɗo on hewti e ko karama ko ɓen tinni ko yowdiri e ƴiye ɗen fino he dondi ndin hewtinire amma innugol no sendude oɗo jonne ngal geɓal ɗo oɗo jonne ngal geɓal ɗo oɗo jonne ngal geɓal ɗo tooñe no wawa arde e mum
tooñe no waawa arde mum ko waɗi hay ɓiɓɓe ma ɓen haray ɓe fotantama haray ɗa yiɗi oɗa ɓuri ko yiɗɗa oɗa kon ma ɗum hiɗa mari ton ɗen rewɓe ɓen o ko barñaji o ko bata ma ko nandi e mum Allah noon no fonni ɓiɓɓe worɓe ɓen fuu muynowo heɓaɗo hande e muynowo siko worɓe ɓe fof maɓɓe ko geɓal gotal ɓe heɓata siko rewɓe ɓen kañum kadi ƴettaɗo no ka moodi muɗum no mari ngaluuji e wonɗo ka nder galle ton haray ɓe fof maɓɓe ɓe fota joddi ɓe fota geɓal joni noon an sendo on sa sendi no gasa ɓurdindina ma ɗum tooña ko ɗum waɗi wota goto sendu ndundi no wuuri sa ar kadi okkorde woɓɓe maɓɓe ko ya okkorɓe fo sifa ko okkorɗa ɓeeɗa kon sa ƴetti teren a okki oɗa a ƴettay wano on teren kadi ka heɓugo ka margol walere okka oɗa kadi sa ƴetti oto a okki oɗa a ƴettay wano on oto kadi okka oɗa wona ya ɓurdindin ɓiɓɓe ɓen few sa okkay hiɗa wuuri no daganima ka okka kono ko ya fonnuɓe ko jonnata oɗa kon jonna oɗa yeru ɗum hara a ƴettali leydi mardi walere jonna oɗa a ƴettandi mara walere jonna oɗa ɗon hara a ɓurdindini ɓiɓɓe ɓen a waɗa e saabu ha ɓe haɓa waɗa saabu ha gañanadi naata hakkude maɓɓe wona saabu taƴo en ɗam naata hakkude maɓɓe joni noon an on ita ronin hiɗa wuuri o waɗi e anda ko hen ɗum heɓata kañum kadi ɗo e a mayde aray kadi a tooñay no tañƴina ka tooña amma Allah nunɗuɗon mo tawata tooñata hay e gooto on ɗon himo sendi ko wodanma ko hewtingol ko senduɗa kon ko hewtingol dondi ko Allah sendi kon si tawi noon otimayi karmo koɓe wonɓe leydi ndin fewndo on wagtuɗon ɓen ɗon gera no geɓe ɗen fof hewtira ɓe gera no hakkeji ɗin fof hewtira jommu si nene otima bam makko no wuuri ɓe hetta hakkeji maɓɓe ɗin siko rewɓe ɓen wonɗon ɓe hetta yeru hakkeji maɓɓe ɗin siko ɓiɓɓe worɓe e rewɓe ɓe sendira no sari on wiiri noon li zakari mislu hasdil unsayni gorko on hendo geɓe yeru ko rewɓe ɗiɗo hendoto ko noon Allah on sendiri amma e an a sendu feere o ala a oñoto a falje e sendore ma nden haray kadi jaɓatake accu ko Allah sendi kon sa okkitiray noon hiɗa wuuri okkumo be yeru ko okkuɗa oɗa kon fiyota ɓurdindin ɓiɓɓe ɓen nam Waalaikum salam. Waalaikum salam. Naam. Naam. No mi faamali landal ngal moƴƴa. Naam. Naam. Hiɗa duwa ɗuytude hiɗa yanana ɗuytugol madama ko e hoore wayasi wonɗa. Naam. Aywa. Naam. Aywa ko mecce ɗen non. Naam. Aywa. Aywa. Naam. Onon golle moɗon ɗen ko wayasugol duumingol. Hara hiɗon yanana uytugol sabu no hara hiɗon e sartiji ko yanirana ɗon ɗuytugol kon ko tijjagol tampere nden e ɓittende nden
sabu non l'islam on ko ittuɗum ɗum ɗon o newniri yo hay wonɗo e wayasi duumiɗo no gasa ka o ɗuyta julde makko nden o ngelike oti ɗuyta julde nden himo newnana yani himo yanana ɗuytugol julde nden sa bakkike joni konakiri ko a soferjo hiɗa yahude ɗo ɗen kindi a fi a yahay hande a yahay janngo a fa a yahay faɓɓe janngo hatta ɗuyta julde maɗa nde sa arti noon a hewtiti kama a ñiiɓi ɗum ɗon hara yel ko wonɗa ɗon kon ko ya timmi sa juuli kadi ɓawo timminowo ko ya timmi sa ari yaade ka juulirde juuluɗa ma ɗum a ari a tawti jama wonɓe juulude ñiwɓe ɗon kadi ko ya timmi amma si tawi ko an tun hiɗa ka hoore oto hiɗa ka hoore wayasi on ari ha e laawol on dariki ka tarawo on ɗuyta ina probléme wayyakum sukran kono kamɓe moni maɓɓe ɓe wawano wondude sabu no haray ɓe wonduno duuɓi ɗiɗi kono tawi kadi moni maɓɓe nanno ɗuma seeɗa kamɓe nawnade settayɓe ala wawde wondude ka dewgal duuɓi ɗiɗi tawno woɓe acciti wawde muññade e mawɓe maɓɓe ɓen ari sortiɓe ɓay ɓe wullitoye maɓɓe ɓe mawɓe maɓɓe sortiɓe ɓe jonnidi haray kanko suka o sene ɗe hay suka o anni yaade kono ɓe gorti ɗon ha ɓe gorti e suka so jogi naati e etto kono suka o nokki kadi ko ɓawti kon ɗon naatede ko suka o yeehi o ñawdoyi kadi joni ko ñawdoyi ɗon kadi o arti kadi o addi kaydi ɗi kala lamtade o kolli mawɓe ɓen o wi haray joni o ñawlidde haray mo faala e jottimo kadi sollaji makko ko ha ɓedda o lalli hay woni ɗon ɓe wayi ko joni noon woɓɓe inni ɓen jiwo on wonde dagotako ko jiwo ɗon arta ɗon sabu no haray ko yon sorti ko remu sortiji tenne ɗen haray o sortiji dagotako ko arkata on gorko ɗon on tawi haray ɗum ko ɗon woni nam yani simi faami haray ko gorko jombi suddiɗo ɓe wondi ha e laawol gorko on heɓi nawnare nde tawa ta fewndo on waktu ɗon ɗen o wawata wondude e ɓeygu makko ɓeygu makko non ronki muññanade mo ha o ñawndo o torti hoore makko gorko on kadi sali accitude ɓe seediri ɓoorigu ɓay noon edda makko on lanni goɗɗo jombi mo woni ɓe firtu dewgal ngal tawa edda on no raɓɓiɗi ma ɗum ɓe waɗi dewgal ngal cergal ɓe waɗi cergal ngal konti cergal o timmini edda makko on almuhimmu gorko on yeehi ñawdoyke ha o selli o arti himo falta ɓeygu makko ne ɗon mi faami ko jombugol debbo mo seedirno ɓoorigu no dagi ka o jombamo kono ɓe humay dewgal ngal o waɗa teŋe on o jombamo yani no dagi ka o jombamo mo seediri e debbo ɓoorigu hatta o jombitamo so heɓali dewgal ma ɗum moodi makko accitimo emo wawa jombitude mo ella o ala e mum nam ok assalamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillah min landal ngal ko hella ka julde wayno inna wondema goɗɗo si woni imamu walla ara ko kanko ɗum woni juulude naam o wiyay sami allahu liman hamida naam wonande so wi wonande imamu walla goto joni noon si tawi on tigi no juulude kanko goto walla kanko woni imamu naam o ronki wiide sami allahu liman hamida naam kanko ko rabbana wala ɗum woni wiwde ara julde makko nden no saddi on no woni aywa imamu on wi'ay sami allahu liman hamida so gayni wiide sami allahu liman hamida o feññini o watta ɗon kadi rabbana walakal hamdu
digi fiyo o timmin ko yiɗa kon fof amma simo wondi e ɓaawo ko kanko ko sami allahu liman hamidahu tun o wi'ata ɓaawo ɓe wi'anamo rabbana walakal hamdu joni noon si o ari yejjitude wiwgol rabbana walak o ari yejjitude wiwgol sami allahu liman hamida o wi rabbana walakal hamdu hara o yejjito o tewaki hara hay hunde fawaki mo naam innata yo sujju sabu ɗum ɗo ɓay o yejjito naam landal ɗimgal si tawi newoto ko ka ruku si on tigi yejjiti wiwgol subhana rabbi al azimi naam o wi subhana rabbi al ala ɗum gaɗa ko honɗum fayimo warta haray koko yiɗa o acci ina sunna o acci wona farilla koko yiɗa o acci haray ɗum ɗon kadi hay hunde fawaki mo amin amin shukran jazakumullah khair Assalamualaikum Haja. nanali mi nanali question o wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa aleykum assalam wa rahmatullahi a yettore Allah naam naam tew kose tew ara tewno toon tewɗo ɗe ɗum ɗabtuji arano toon joni so tawi mi dañi kam min defana ɗum jama no si ɓayrano ti ñamata wano tew kose dagatako tew kose dagatako ka oti ñama dagatako ka o ñammina dagatako ka o defa dagatako ka o hutara ko formation ko nder ka école toon aray simile moƴƴinde palani aray tewo aray no aray mafe on ko ɗum ke mum no waɗɗara ko timti ɗum wi quoi dagatako ka julɗo ñama ɗum ɗon few wona ko minen ñamata ko wontara ko minen defande woɓɓe ko ko ɗum hay defangol ɓe dagatako woti defamɓe ko dagi kon si tawi woni ɓe inni o ɗon ɗum ɗon gasata oti ɗaɓɓa golle goo Allah on yolɗinanaymo aman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa aleykum assalam
Upar woni laaɓa ligne on laaɓa on naga komin ga menen meɗen nande ga ka nder ɗum leeram ɓooyi darade o laaɓa nam miɗo nande eyo aywa nam aywa ɗaare ka probléme réglage ton naaɗo ko ka maɓɓe koto ɗon woni min miɗo nande ga acce famodiron aywa sen woliɗo ɓe ala nande ok arti Mansour allo salamu aleykum aywa ko tongol ligne o ngano laaɓi ko ton woni mari ella no notitade o ɓe ala nande mi waɗu mi ittu
assalamu aleykum fof ko gootum no ɓe joni no ligne on nokku ko no nanade ga ko woni no notitade meɗen faamude wonde meɗen nande ko woni laaɓa tan no notitade aywa naam joni no laaɓude okay naam ɗum min haray mi andata hakkata ɗo hande ɓayre réunion précifique ɗo awa mi sikki hatten ɗo hande awa ella ala joni ino ɗo technicien jo salamu aleykum hajja jannala toon ɓeygorino jam yettude allah ok ko ella ko en goto ɓe allah waɗi yewtere tawa ɓe daɗɗani en jomum ne wa 40 minutes ɗi fof joni ay fowtagol maɓɓe ngol ɗo kadi no moƴƴani en fof kono woni joni haray ɗo prochainement en watnayga ñande tawata wono kamɓe ma docteur hara ɓe ɓay yewtere o etoɗe waɗen 20h40 on nde ñande ɓe yaafo en si ɓe jogino programme hara ne waniɓe ɓe wallito en waɗen 20h40 hara masana en fof onon toon women e gawa aɗa see julde ko nane mi wayriri ɓe salmino buylan ɗo sinala ɗon ko assistant jo maɓɓe on Isa Diawɓe ok haray mi weltani to buyon jarama yo Allah hokku baraji ko watti ɗon kadi haray wonde men heɓay lande ga ka laawol kisal ɓay hari miɗo filmude ɗum kadi ɗumneɓe vidéo wonon ɗon ɓe nanano fota ɓe yoɓe yahoy ka laawol kisal vidéo on no wooda nani haray mi salmini madalio en e wondiɓe fof e jokkodiraɓe ɗon fof e jam nan jasakumllah khairan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama jasakumllah khairan shukran